Osim kuhinje, možda najdraži dio moje kuće je svakako ova kupona. I kad imate ovako veliku kadu gdje bi recimo ribanje i borba sa kavencem trajali onak satima, super kod ovog KH7 proizvoda je što samo našpricam, ostavim 2 minute i samo isperem. Pipa je prenježna, nju ne trebate špricat, nego malo na krpicu. A ovakvim stvarima kao što je stalak za ručnike, tu nema direktnog dodira sa vodom, ali uvijek dođe do nekog prskanja, tako da možda je ovo najlakši dio za održavati. Isto ga nemojte špricati direktno, nego taj KH7 protiv kamenca samo malo na krpu i u stvari ga pribrišite.